Kua waru tau awa tapu o rota e utu reeti ana mo tōna whare no te uepu whare o Aotearoa ki roto o Tauranga Moana. Engari kia hara mai rātou ki te whakatika i te tuanui o te whare e mā turu wai nei i te wā o te ua au ware ake. Kia mātakitaki ake tātou. The water was coming down through where these holes have been, where I've punched these holes in the ceiling. Hei tā awa tapu rota, kua neke atu ke i aia nei i te rimatau, e umere atua nā ia ki te tari whare o Aotearoa. Arā, kia whakamahia te tuanui o ngā rūma o tāna whare. Engari, huri tuarahia mai anake. And I told them about it. I told Housing New Zealand about it, that the water came down right through the socket, in the middle of this thing here. You know? And nothing was done about it. Ko te whakahoki mai anō te tari whare o Aotearoa kei te whanganui ātara. He tangata uaua ke a awa tapu rota. Arā, he whakauau e ngā mahi a rātau kaimahi, e haere mai ana ki konei ki te mahi ngā mahi. I e te hiwā anō hoki ka horea ia i te kāinga, i te wā e haere mai ana rātau ki konei. I ngā wā anō hoki e hiahia ana rātau ki te neke i aia ki te itahi atu kāinga, arā kua whakatene atu kia rātau. He kore whai aro atu anō ki a rātau tūmanako ki te āwhina i aia. I've been very cooperative, you know. I've been saying, yeah, no, that'll be okay, that'll be fine, you know, just send them around and try and get this job done. Hei tā te tari whare anō mō ngā raru ihu ake nei. Arā, nā ngā raungira ke o te rākau pohutukawa e mau ana ki ngā paipareringa wai kei raro i te tuanui o te whare. If they want my cooperation, I'll give it to them. He tangata whai i ngā kraiputure o te paipera tapu, ko tērā nake e hiahia tiana i aia nei e awa tapu rota. Kia noho ia i roto i te rangi Māria. Ko hine rangi Goodman, mō te karere.